Assalamu alaikum. Anzani wazali andu wako mwarika o amdodunga elevinu timsalimun. Manama fundina Swift timsalim. Sarenge shabaha shahe wanzani niliohunu. Njohunda mbaba hanu walo wavuli zinime. Kamjo le joto. Ilioho mahalani hunu Allahi alam. Ari hadisi mbavi. Hadisi mbavi uhusu ya hizi habari kao gazivomeao ya safara leo nande daraja na umani ulomziro wakoma wahe isajiri harima wandu wa hifadhi wabidi wahifadhi Komori. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subamziro ikao ngorema subauri mao na beshelea liloziro kabisa arieshelea o mongoni mwema soroda mawatania sizijua ukaya tina ujabanu nikalifishe hamande namna wandu wajua hamba ukaya wala masoroda wandu washe ukaya ariono Burkina Faso riono wandu washema wamanunkando wa maruru wa daraja ya Swifa ya tumbampaka harma daraja ya watwania warenge mamvuli ya watwania wa hawani usiku wakautamia daraja nwende usiku wakautamia etere ya futu ya hao wandu washe wa mawatwania mwonoka wakafanya idaraza ya chezo boneso la mrumshe uliye dahari inu watwania wa Afrika ya heye ili yaonese ukaya mrumshe wahe ngujojere maifuba kayende kina harima dahari lonyo inu zeno za hunde Komori ya safara leo heni manadamu mwenzo wengwe wati yo maji badalaho wengwe ngujuso masuala kabati mashababi mawatoni ya majeshi warema imatobonti warema mbu wa harima darubini havushe waishie mavushe mai yanunka he Komori wangalie mabani hao yoka Ibrahim Traore wala mwanashe wao la prepariwa hao yoshinda wahime wajine onese mfano wa daraja enda mnyo yuka wakemfano wadunge ili waritowe harima mikatale ya peune mavushe mai yanunka harima Komori hatu tijua ukaya zenongoza waswili edaraja ila ukaya kabati manajeshi ono haya bala zenongoyo zirudi yabo komanda Feswali juyu Mwenyezi Mungu na usamihi rija ritsaho wana wa komanda Feswali harima daraja kana mkenashe twane ntingo bamze wa hanyunde ya muhiya joka hahuye Komori ombabanda waswili bana wana ni mhaziyo mrumsho wa komanda Feswali zero hozanu nazike makini banga jumorande omaji mrumeola ya sindia ya waswili daraja ukaya obahanuye Komori ya waswili banu amini isa ya joka ya haka hai rae ramuti humjini mitami huli mjini kwa jajo ranti waju huyu wajawari wasulishe daraja hamadaini kwezi hata kwezi wanadamu ulionahithi gujuso masuala zabarira wasuli harunga daraja ukaya Komori hatu ngariona wasijinifu mju huyu nande mwana wa mbaba arimrudo lukubani wende mju huyu wahehirimu ya komanda Feswali Sudani hao nde mju wahehirimu ya komanda Feswali tusalimu mwana maboltu riwasuli daraja ukaya mru hamenduo ajiwasulisha daraja ukaya yende ujambe ngumiliki le taifa haitiso na mbale yarisize na ushangaza yarisize daula lilona wanduma watwania harima daraja kale beshelea kuyusi wa hinjumerlo nilo ngareshelea hao komanda Feswali wo imru hendeni wo mwana watwania yakaya wamiliki harima le jeshi la maendeleo la he Komori la jaba la dabulo la rendela jeshi la mavurantsuli yondo mbaba hanura wasuli daraja helino hora Mungu hakomanda Feswali mwana Abdusalam
ngarjua ukaye mra Mungu mwana wa mra Mungu ono kajajo amini awasilishwa daraja yake mongoni mwe mavurantuli wa vurantuli wana majeshi wa ndo arambi yao ono ho virilizi wa mru hamanduo no virilizi ono wa mru hamamutu rijoka ya hapu mji wa ezi mji wa mastarabu nsu amini yokaya mutu hajo subuti ya wasili harmaduni ya nziro hamada inu ya majeshi wabidi wabirilie waungu wabirilia wa uchamfu waungu wabirilia wa mahakama waungu wabirilia wa manajeshi zenongo hizo hawasili daraja yokaya hajehanti namna yokaya leo emananti yaremeifu bahosoni mwamru hindi hosoni mwe manajeshi wansi wongubirilio emrenda naye ngubirilio emwizi mchamfu ngubirilio uandwa opia emanajeshi ngubirilio ijarika ze donezi change ukawarende hao wandu hendeni wondu wanadamu watara hanfu watabia nziro kabati tabia nziro zienshi harmwe komori harmwe jeunesse ikawote ndo wazifanyao kwezi hata kwezi riwasili harma daraja yukaya leo emanansi hemi nge harma hifadhi yukaya ariwane na ndini ariwane no ulevi no fisidifu huwana no ulevi no fisidifu abo ola mwana ikao ngujihisi daraja yukaya yake mruvura bange woye ubiriliwa harima daraja yukaya mwanajeshi hakaitiso hakajuma urumia itiso harma daraja ukaya watike mru ujokaya yashinde yajiwasulishe daraja yokaya mnaijana ulo mnaijana utiwa makamu yake mrokaya yake mruvura bange au edaraja ze donezi change ukaya wala manajeshi yabidi yapambaze mavura bange yabidi yapambaze uandrika ongwa huzao ili waleze mananti emanajeshi wonde upango emipango yokaya lebangeli nje ho masiwani emanajeshi lewejo parisiwa na tabia nziro wa mandizo mahakama yabidi ya hukumu waondo wande wa planifie harima daraja yokaya wandu watarahambi hamandazila wawabirilie ili wawadefande izo ndizo riona oleo eshaka shende bwananti kabati rito uona enti wazindu renda magala jana wardingwa rengoze ankiliza hao no wana no wajuu wajoka paroa zaya warenge wadorumilia si wambaji sisi watwana ngari mwambia on sisi watwana si waungwana wa Mungu si mama sikini si mafukara shasi matajiri wa roho ngari mwambia on si mafukara shasi matajiri wa roho ngari mwambia on karna ujwaribulia uchwai wanadamu ikawa jehansi harima daraja ukaya ngwajo uta ufisidifu harima komori hatu jana juzi leo badala ukawahimilie wabirilie ili ribambaza ze tarahambi emavura bange emavura nsuli owezi warende hazano hizo pia imana jeshi yabidi yake jeshi la maendeleo la Komori waondo wajirenda wanru yokaya wajehensi harima daraja ukayondo wafisidishao wote ni wandu wajobambaza imananti yatawi harima ofisidifu kwa leo ngambenu pia harima ze habari ikaongarishi au ngazendao kwa mama nadamu yambao haparisiwa na bange mwanadamu huo hamba harengwa hawaswili daraja yokaya umbabani hehantiwa harima mfungeni hula gendarmerie harima mdala hadha hajirende ukange mwade abuliwa nafasi wala mrika ongwa mtuhumu muona daraja ya tabiambi hamandiyo habuliwa nafasi yende ya hunde zihiro harima daraja ukazano izongizo nkushadi na tabu hosoni mwema otaji warengwa na asumani weka wawade kwa turihizi wango ambao na mfeabu shale ola mrika wandu hamadanganya wanrongo za siasa ngwambao na mfeabu mtendele hospitali shaola mrikao uonde yafanya daraja ukahande ya menase ye amanianti
hukawana zijana kangwa walevi yawe amani yanti kaiti wananti kangwa walevi ya amani yanti kaiti wamrikao ibidi yao ne matungu ya dunia wamrikao harimanti ya Kiislamu ibidi ze peni nziro za dunia emruo ya zione bahe mruo habuli wa nafasi ariende ya 100 hiro yatike mwade mwana hokawa inde urilezo mwana yatike mwade hokawa inde uritongezo riviala zankobe makatiri sawo mijini rene mbeni rihunta kafaribi valanga rivira hosoni mwana hamandoi riviaza zenkobe benge mwana oina bamwa mwana oina nangalili wazhabari zahe yatikoze bay ajali jaukaya zingaro aborto jwarenda rarengo wazingare mwana oi rawajuruhu enge mwana natike mwade na rimbiri li hata daraja ripangeze senario riwasu daraja rimchaze kwezi hata kwezi mongoni maze nongole wa rambilwao na rambilwao harimaze nyidozi nzokaya baada shahindu shangwashi parisiwa shibeho mahala shabidi shibeho washide turne wala wana majaishi wabidi wake majaishi ya maendeleo wabiri liele taifa kaizazia yabo sha procureri nganzoi mwaswili procureri hafanye emujuza wahe wao banuti hundu tajiri banu na mrambi kwezi hata kwezi madhamana marai ya ikao si madhamana huwa ziwana hatu rile lao wana wabidi wajole lele toifa la maudu wana wabidi wake wana wasulhibu wana wabidi wake wana wadini wana wabidi wake wana wa maarifa wana wabidi wake wana maramungu namna jewana rijoka ujwaribu liye nafasi yangu hamanda hizo kaya ye mwana jirani ye kamlevi ya wewa hangu kajahufia kajaviri liwa yende halewe harima daraja ngujo njao hangu yebe ngujo parisem na mwana hangu nguheona mbujwa mabele yenje bala mhunte kafa ngujo na katilala tsiuha yanze ajarenge shilondani haonu daraja kaya timono yani peshe hitwa yawe amani ngiyo menase daula la Kiislamu mruhamandu wao webidize peni zabidizi mwasuli Allah yalam wanzo utajiri wa kiharamu alors que rambwa renderi fanya mbavi zahazi riwasuli daraja kwa mbavi zahazi rabidiri zifanye rihunde mapesa hensaba mwili hatu ya kihalali ili risomese wana watulie zankili ngaranzori hunde tumo la mali za haramu kiasi okao mmea wakomo ringojo hangamia kwezi hata kwezi mwisi daraja ukaya baada zano zila za jiri na rihimide Mungu yokaya zeduari yombao ngazi jodo venua realite o ukweli wa heza nwazi enshio masiwani shanyi wanansi nga mjoka ujumojire na magalagala maana ya roho anferi ya haanyu shatindasi si wahenjume elinyi hatu rirenge rangubala karna ujopara urireje idingoni hosoni mweli nyirarenga ili ribambazo wambua pewa renge komori hatu ala kuli hali kwezi hata kwezi baada mirongozi hamande yo ijiri mwishi ya zano ozajiri hukaya wao wala majeshi woti soro dangozi woti ajida shefu woti komanda wa brigadi wondo wanru dema ograde wa hochwai wondo haja wambia o wanansi yokaya heni mndu nazingare plasa hahe ukayuzo ndizo rambilana mwishi ya zanongo takfini ya hamba olando lahima akaulaza wanrohazi wakoze yaka walaza no azaza hao ya wala huwe harma daraja hosoni mwe media timrulona ulona stahi ya herainya asubuti haka hangu hambaza nongozi la uka mikado helwa eka usufe jihadi ngorengwe majeshi owe waheya mimi kado helwa iyo ika uje ikonfirme ukayaze nongozi hunda weko mori wanru wao mtuhamba wanru wa sheho kabo tidenigrem rumshe shanga mambo kaya o mabweze nde manara wasuli bana komori ngiona majeshi mabweze inde manara wasuli bana wanru ikao ngwatilo mipira waere mafiti ni sufe jihadi yonde manara wasuli harme daraja inu rele wa daraja ukaya emru ikao hakana mbale za watwania ne komori komanda feswali nde mana
asumani no na usife jihadi wakahenda zembio zila hata wasuli daraja wa elimine mruhamando wala ujoka usubuti ambe no mnguna usamihi ya ulazebema ngam amini yokangarju wasuli harma dunia yokai dunia yongarju rande homage emasoro da mawatoni ya ukahujoka mungoni mwa jodunga Ibrahim Traore makatirlo na yanu uri hauli endo harma komori hatu kwezi hata kwezi kwa utu ya leo kaya zeno wazi jiri yo harma komori harima daraja yo kaya wanu hamanda wanu mwishie za jiri okaya wala wachoi kaongwa sa harma miji hatu wende harma emiji wawasuli daraja wende wehiba ze maadili wadevuwe wao za hitma ikao fundaminu na mzawa hangu na nangwe hombeni mabasa dinaswiri yarenge shononde yaremale papai ngari joka wandu wanungwa jo ujira bonze hari madaraja mwishi ya hazamba yokaya Lukmani Lukmani utisubuti huja hari madaraja yokaya hudori teza o Lukmani hokaya owidiri fanya uharume miji ridubao iho rendare renge madili ngarsingo uhwere ya wena usufe jihadi hari madaraja yokaya abo isho ribao nyinde mripao rendare hiba alama ikao abo le toifa la Komori litsimbiza itombani ngwaibao zemaliza daula wesikini le toifa leo tawo wasuli daraja yokaya ala kuli hali shila emanga ulio Ulaya ya jawahenyu bahahe ya tia maduhuli ya lona zahuli ya yabo ngabo umani antro ya mjina mji badala wala wandu wabidi wende wabirilie ngwanjia o mijini we wasuli daraja werenga sa maduhuli mshinzi ankiba zahewe mwananti wazehanti wala zila mongoni meze mission kuyu ikao zipulwa no wandu wa rejimu ya peu yinu wasikini le taifa kwezi hata kwezi riwasuli daraja ukaya mirongozi hama ndiyo hale waka ya daula hale waka wananti ka waka ujozo waka hanza esafara leo unundo wakati ukaya rejimu ya hasumani itimbize tombani wanadamu wajohima daraja ukaya wahime haimara kwezi hata kwezi harina mbilo ukaya ngaba mrudo procureur ya wasuli daraja ukaya hasubuti dizo ngurengu yankile hae ni ankile ya hatu ya riviri liye hari madaraja yokaya jana riono mru wamba Bashar hakaya harimanti ya Dar es Salaam Kenya mwamba saiho domrani iho hakai iho hajiwasulisha daraja hamba haka exchange vocalizo na wangu mru msheola haja hafanyezo fanya awasuli daraja yokaya balar ndemana kaya na mrensi bati na ujua nambe ukaya wana majaishi wanu wamba ukaya wafanywa ofiti ni usufe jihadi ari madaraja bala hawarende wandu washe sina ujua leo ni jeni minimize mrumshe ukaya riono kaya emana mshe ola hadiri misa Komori harumwe hadisi ya Bashar za institusio za Komori ziwasuli daraja ukaya heni forso yende yurumilwa ari najida hadelwa ari najida denigrewa ari najida jau kaijamba ila de dahari ya teknolojia nyumeni ikao ngambishi hao procureri hende haka uzamba kwezi hata kwezi ankilea hao Bashari balao la hakaesha yena mdovi yena l'homme noir tujua bwana hoi wemda huvi ono tujua wemda huvi ono nienda wala wandu ikao hadini ya Mungu madizo ka weti mwana jaishi mongoni mwe majaishi wangwa ukaya ngwadi urendwa wandu washe wona ni usife jihad lazima wandu hamanda anyi leo hadisi hamanda yinu ya venuha lazima yokaya mshinde mwasuli daraja mjembe nweze santima za mahaba za kibibi za kihanyu yo lazima rimonen ono kaitsuni one samastajabu l'homme noir yokaya leo rawasuli daraja ondo wazamba wao ono takifininde ya zamba wae hari madaraja yokaya hazamba yokaya usife jihadi harenge ono
majeish ngwarendo anruasha yeye timrumshe yokaya ende adohelwa ni usife jihadi rimwambia nukaya heni mruna radiana yokaya ensinune tomole hema nani shaheni mruna kense plus ya hahe ono heni mruna kense plus ya hahe mriati donjie ezo gendarmerie usife jihadi utinjie beza hao urengo wana wawe wafanya zefiti hari madaraja ono norenga zemali za he gendarmerie dawena ndovi hazamba ndo dawena na fakri mdadabi mrengeze mahali za he gendarmerie mrumia ono hawasuli daraja yende akauzamba ono minja mbarongoza la kulialirishia za habari mwana wa baraka warents ba yo normal yokaya waunda walandu walona lebungo hodingoni ono kangwa ngwadi rinra jaunga ataho ema coloneli nema chef d'état major o wasuli daraja wa watahe wa Paris ono yo normal yokaya ya jabo ya la pize ya rende linunde le toifa de la rira mnyonye ono linunde le toifa de la rira mnyonyira wasuli harmadara jokaya rangamia le toifa langamia okaya rijoka ulewa ondu hindi rijoka ulewa manajeshi yavirilie wana no ulevi wondo wabitaoze jonglage za ulevi rijoka ulewa manajeshi okaya yavirilie mahakama heni malahulo mahakama ngwendo wena na mara rijoka ulewa manajeshi yokaya yaeshele umsomo wa hoana ngamona ukangwenda haruma mazumba ya msomo wenda wewa komeaze hawazi rijoka ulinda mwanajeshi okale mji na mjiwe kambarana ono wasulera jonde wate amani ngamwishia wezi jiri yokaya ngwajo wa hamba ka ujivi wa twaza nsuli emijire mane mapumpua ili wadube wende harima emalaho abo eba harima ze banki hata so wakuta wadube harima emiji hatu harima daho fulani la mrulo manga yafanye nizafanya hata yatumaze mali za yarangaze huli yaenda yatia jana rika ubaya ndi mavubao ze huli ya zaho wazaza hatu zidoka yabo leo wandungu wabao endrini wandungu wabao ma lasheli na malasheli iwasuli daraja no endri komruko na huli ya wondo wajo wavunzo kangono ledirishe la nyidoli kazwa hulare mme emako ya bunduki wareme magaya wavunzwa njia warenge ni shaka hula shahifadhiwa na bala wambangu wajao wahifadhi wao ndo wazambao wao ndo wazambao yokaya enirihibao ngari hwere yao bo sufe jihadi ono enirihibao ngari hwere yao bo lukumani ono ngari mwere yao ni hizo ribao wengine mseza adabu zanyu heni mrazi ngare plasa hai kwezi hata kwezi umatusa mia ukaya ezijirio leo inu hatwari nziro leo ngwate zao nwanansi ne maisha masongefu madhalilifu yaliyo harma komari wardi watezene zankili zahabu nande daraja yokaleo procureur subuti ya onda kilo ya jambe mwanansi yokaya ngabajoka uroha vokali ze vocalize joka uroha hizo yonde hawa nde teknolojia nyumeni de akahambaza habari hizo jana bashari harengwa hatilwa shibani babala akauhadisiana wanru band organize wakahensulte wanru mwanamsheo la mjini unroni ono za institution za komorizi wasuli daraja shale wongari wasulio zenongoza jiri leo yinu leo ari ulati hubenza timakusudi shaul ilande teknolojia nyumeni de akaenda yambeza habari zila yonde alama nziro ka wandwanu kwa tuwaza imwanansi dini bo mwanansi ujoka ulamuha hari madaraja ukayari hime haimara rione namna oshindari ya uniensi ensino heli ya baliwa inu wallahi billahi rendo vita mahamira rubanu ngamjono mbabanu yekomoriju haswili iza tunalezi ndo todo wambia antukasi karna unyamize makati yao emakati yao karna unyamiza jaba bari to unyamiza hokaze rizamba mahana maha osijini funda we kwa mori mahaminane zaidi jumotora mahiyo mahaminane zaidi jumotore manijua mahaminane zaidi jumotore manimvua na baridi sasa henu sikuhasha kufuru na dola uso na usijini futingo ureje harme komori hapo mon usijinifu na ubungufu ndo tsunrema komori hapo kwezi hata kwezi ababu timsalimuni hanyo ntipia nyimrauza salamu bana yonde risala ikao
mimi sobahu tsanza nije banu nirongowe baada naona za intervention naona za emission neze commentaire zilio huhusu maswala ziro hamadalinu wamshangu salmati usalimu huhusu na swala ziro hamadalinu hadisi ya tumba mpaka yo kazi nuzandisa hindi zinuzandisa bange tibako masera womru yangu hafungwa tibako masera wajuaone namna hukaya bala horenga wafunge wandu ila irende ha societe wa oju on ila irende ha societe wa oju namna oshinda watiemba hindu honkodeni wajuri renga warifunga ili wanegosie enda negosie na family washiliwa hunde pato la mali waje mwanadamu ujoka hele waje mri ambao haretewa kwa sababu yokaya bange daula ya Kiislamu bange daula ya Kiislamu mwanadamu ambao hafungwa bange yamba habuliwa ende hospitali ngasina mri arumishi hale Taifa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ne jama Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mri arumishi hale Taifa mfwa wa siasa maji mpiriri mfa wa siasa imrenge anotage ngemwade katurizo aenda hospital enda yafanya soin taso wario kaya ijokiri yokaya leo ndo fundi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harenge daraja yokaya leo bese harende zema mbabi ekomori ijokiri yokarende zema mbabi ekomori ezimhundao kazi suvuli wane komori yokaizulande zemazili wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi shale umru hangwa harima daraja ya bange harima daraja ya bange umru kao yodali nziro daula ya Kiislamu shaimruwa wapangwa hatolo gendarmerie ange mwade zemfiaza heze pumoza hekatsuhea ende ya rendeje ya hundeswe ili ya jojo ende ya jibu mbeli za mahakama na bala wala sawa mpanga kajapashi ya japawa wakomori ya biro barini jo biro barini haruma daraja nziro amandiyo shahapashi ya santepe hapa shabala harongenzi ya henza izo manadamu ujoka hamba yonda ila band organize wandu waloniyo wa organize namna ukaya warende malaba ya maswala kwezi hata kwezi siti maswala abu kanga wajoja banu ado vanga zembizinu nore makoti zembizinu si henjume ngaruja banu rikejumo runrum wananti izo wananti waho mauzishia au zinongono ngaruja banu rizambe kwezi hata kwezi embwana hatu yinungi onoblo ukaya uskwajuzi anwambe ni hadisi manama sultani amfikiringe bana sikaya vala felispiat mina zukiwa tu jojo na mzee wa hatu washunkazi ngasibalanga hadisiyo entre heze boucherie zilazo mbili wala walio restaurant ila ali mwananyasi ali Abdul Mkubadi ukabala alafu baada bala hadisiyo siono mzaza hatu washikwamba ni lashili ulo mrumdu hazi maskini habala mbuda ikao amini okaya esharmu ya hangu yenu de atonga daraja ka de loin okamitika mbakabala hata yeho na ngone lohule mtomwisha ngutonrumiza boswaba la tellement en réalité mimi tshangaya isaila tambukaya hafahambukaya ngoshango abo nuhabiliyo shabo mwana hangu banu mikajina lala rane jakati huangalia Allahu akbar inone sadaraja ukaya zemeshaji zatu zinu wazadatu wasimbuha wa babatu wasimbuha hokaye komori leke komori kwa tujwa walala watuno ukawaishilia ze sauti nkali zatu zinu kartuti ya aburai ze sawanu achawa za aburai ze mrojo kangu zirango hachindo sha ze sauti zatu zinu sauti za kiwatwania habiliye mayalawe komori hatu ikenje manruvu na wasaya walo mashababi waone hatari kaongera maule Taifa la hatulino wajoja banu wabale kufuru na dola uso wade manadamu yatude ya mundu sha wade manadamu ujo hisi yokayange bidiori kenje manruvu ezidwa zanyu hizo karutu ziona hokeshare hati banu ndele Taifa la hatu heni manadamu ujo hisi yokaya
ye force hende ujayade mru uyatsude mru shamru joja banu ya eseye daraja kaya conscientize mananti rihime haitifaki rione namna da hivi na nzenda hivi rjoshinda rivire ilirshinde ruwasili roho harma mikatale nyino mikatale ya jeshi ikaukalsubiria le toifa jeshi liloyabo lizingamanye le toifa jeshi liloyabo lidhulumu le toifa jeshi liloyabo litsovirilia aslan abadan emiano ya hele toifa nande mahakama nande ntoma nande ndongo itoka uyonti alafu ando hamada o irikeka rijara denonsa za tabiambi za mbovu ikawa ndo ngonizo hari madaraja wabelia komarinu hari maudhulumifu na ufisidifu sayo rende hadaraja kaya wala wandu wabidi wabirile nti waishi kaya kwa mwarijo kake wasuli daraja ka wandu waume wadololwa kwa mwarijo kake wasuli daraja yeheli yoka wandu waume walolwa ni wandu waume hamadao wanaasha walolwa ni wandu washa hamadao haki hokaya irangwa ni wandu wafisidifu haki wasuli harma daraja yeheli hiyo hoka waka uruma jana tindo waloleo jana rishia daraja ukafundi rifki harengwa daraja hatilwa shibani sabari hatilwa shibani mwana nyasi cheke msi hamvumbua harmale jimbo la haya hukaya haende harumilo harma daraja ili baada wakae karari hukaya itie mpumu izingare kabisa enfifino ituwasuli daraja keikena aksa humasiwani mwono zenongo fundi rifki ya jitamuka hawasuli daraja hatilwa shibani hawasuli daraja hatilwa shibani leo tasiri wasuli daraja yokaya leo wala wandu wabidi wajiwasulishe daraja wabirilie efifino hiyo iti wasuli daraja irenge mbale harma daraja risijoka madelenka harma miji hatu neze region za hatu wadonja bale wetondolana no tomolana manani waondo wajawa tiye mpumu watie security posoni mwandu hamanda wao kwezi hata kwezi riwasuli daraja ukaya wala mwana jeshi yabidi ya wasuli daraja ishie mjina mji wa Kambarana ngarenda urendera ate amani valali la talawizi ngwa tuwaoze nsuli wando hale rakaya harme mabayazio ikayangara nzao fulani na fulani wawane mrupa ukobe hapa andazi hapa angile hapa fuyu harengenda hawanzi zeno hizo pia usifanya renge umbabano bala rihola mare fekedeziza rinika mzima rambe kumshiliza ra humshiliza bala wala ewa warengana bala iyonde hele wanaondwa majeshi warirendao ngwaja harime miji hatu waondo watotao zengova harima daraja ritilane miro nobora waje warengeze mamala ikaongizo harime malaho ya diaspora diaspora ngwa yensho harime utwai uo okango ile okaheni zemamala zao ngazimenye wao ono zemamala zao ngazi dhulumi wao zedomene zao ngazi bwao no andu abidi zivirleze taifa waondo ahima warila pizao siri deno sawa andu hamanda wao taifa linu hakamguli taifa zero ha le taifa linu lito ujwe ulanzo ha le taifa linu lito ujwe ulanzo shali huo daraja hamaka hadodo yokawa ime daraja ukaya wafunge msima hauziro wahe mruanzo le taifa kabati wakati unga zimarjojore rjedi ngoni hoka kabati mriari swaliti waibana mngunde arino siza majafu ya moya hatu ya rambaranze komori hatu ono waibana mngunde arino siza majafu ya moya hatu ya rininka za hikma zokaya ranze komori hayakini watikembarongo zitoka unzima ukarjo hibadiline komori kartu badilina zido mride ya una mride hata mjonongo mrende ono na mrida pisa hata mjenongo mrende ngone komori hatu itongolo umana nine washwavuro wao waitimba wakufuru kwa ya jwamba mrika wangu ngulindo yende ya puluansa haya ifo ya mbange mruola ili yende ya dompazensa haya no ajabanuari la pize kwezi hata kwezi yonde risala yangu na kamuhimu ni behe baada tiwasuli daraja
yokaya ekomoro mbabanura wasulishiwa leo ngamngonao wandu waume ngwajideklare okaya ngwalolwao mwishiyeke wandu washe wadeklare okaya ngwalolwao ni wandu washe hamandao wawana wakomori yoti ndongo ya kahoma siwani kamtujusa masuala za barindini emana rawasuli dunia hamanda hiyo dabo rawasuli darajo kaya wala wabidi watetiso harmaondo hamanda wao mwishie kada hoflani liende hunulwa harma daraja ne arme maislamu ashikomore kangabo mwana ikao hafanya tabia nziro ikao katsulingana ne zemila ne mramendi ne kabila ne miji ne ze regio ikao ripua shawandwao wala wabidi waje watetiswani wala warendwa mavuru mtsuli na wala wandu wondo wazamba wawashele takfini de azamba wawasuli daraja hazamba mwono ngwa mwishio hashajize done ngwanza leo waje warirenge warende magalagala shamjo renda magalagala shamjo renda magalagala ngamjo rendo wabanzi wahezenda abo no uchwa ngamjo profita ndengesho bashin siona mwananyasi mwanama Muhammad Omjinu mkazi uyeshi mkazi ule hunu Marseille heni wakati yaona Danieli yahenda chato ya puangao nguni identifie zi habari za sijaba nutamboka ya mrati do ni identifie uchwai hajabala nguni nasabisho abo negociator rinda balaho wandu anukwa tujwa ngwanza wendeni bomhama mujibu harmwe live hangu abo na undesho bashin nuhambi okaya Danieli wonge harmo ongozi waho wachwai wao waja wavura nao zensuli Danieli wonge harmo ongozi waho mahala huto mahakama Danieli wonge harmo ongozi waho wachwai wa daula Danieli wonge harmo ongozi waho wandu wato uninka nafasi entoma Danieli wonge harmo ongozi wa ezi ya peu Danieli yeti mrikao abo yende mrujoka ujaudo ni identifio ka abo gamjoka kubali evro wamba oselonda wengu zifanyo harma regime ya makrimineli makatili mapansa haya walevi kaka harma daraja wanzoto dobulia efifino lejaiho ili wajojo wadolewa wawasuli daraja bahi amhambio bo Muhammad utijauba kanga wanadamu wajodo chwailwa wandu watona principe wabadilioza principe zao timruhamadami msuana na Danieli wala msuana mritoka uyonti amwano na system ya pewi kao siyo ise wasuli daraja komoria leo isaitimu kaijaba kinamba rongozi aswilan abadan umbabanu ya waswili wakata waonda wala wandu wamba ibidi wawasuli daraja ukaya ondo wabidi wabiri liele toifa le toifa litikena mavura ntuli litikena mapransa haya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nyinde mzamba wanyi takfini wende uzambo bwana ola wenda mbeni wana ntujini wa hurota nyinde mwatohamba kanga mjao mijini bala mfanya shamashawizi shodwenda mwehibaze mali za diaspora du mana hanyu nyondu mlo harme diaspora nyinde mwenda umwerenge maduhuli hanyu mwefajwa tona baridi mwebali ya mwenda mwerenga majimu ya taho barini mwenda mwehansiza wandu wapula uzensa haya weja yabo wetote mabaya wanada mwenjila na zibani wardi wenda werengaze mwamala zao yaonde malaho ya hao shawanada mwana sahilwa wanada mwabira haya haki hoka otonru mauna haya wandu wabula ozenkoza hao wabula mruhamandao wale wana makili ruhamandao wenda wabula zenkoyo wasudisha daraja na tabia nziru hamandiyo haki wadonja muhanduza werengaze mwamala hizo wenda weziba wangu. Atampakanda abu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.